Hello friends, ngasi Korean gi kimchi semjarake aisu Korean gi kimchi sembagi blog yengbada as tinga ji yo chane sathina hawdo manbado aduna aisu ongtang di semaga tese tawrage na ngasi di semme to mayam su sembining balairaga di aigi video si yengbiyo yam laibane kaisu ludabane adudagi di market su loina phange akhoi sida do kaino se kebese keji amane sisu yam fresh da phange khoi swaida dum thana bazane do si se kebese Korean gi kimchi chabagi kanabase hakjang de yam kanaba jani kamaina kanage habado video se loiba phawba yengbiyo ai haijarake de sumaina khaidatle sang na soire khitang matonjida ka agane jarau setpase khununga ema masaksisu yam sathina phajabane fresh khu oije de sumaina loina setatle aduga thumje phajana chaisallaga kaino tawdoine pung manga darukti thamdoine adu thumje sumaina phajana loina hapjalle marak se maka singje pha aga thum jingje loina phajana taisalaga pulap akhoigi kaino sida makhum yamna chetna manin jattabida makhum biraga thambiyo aigi su kitang ohobado menjallaga thamdoine sumaina phajana taisalle kimchi se akhoigi morok yamna jaba midadi sathina hawni aidi morok je khara jadamina kijadana morok su khara kitang walapna hape aduna machu ju phajabje kitang wale de sumaina macha ka aga sembasu yaye khoigi kakningba maongda kakpa yaye de sumaina makhum gumjalage aduga pung amani dang thammasu yaba jane ado kuina thammi gai hawe haye aduna aise 5 hours kumba sumaina thamme aduga akhoigi rice flour se aidi leidabani na si rice kitang semage na grinder da takhairage kitang ka sumaina takhairaga powder tana takhaibiyo takhaibase watlagadi amu paste semakpada nungairoidoine ci phajana pura powder akhoigi amta apobamta yawdabidu dose spoon ani ma hape rice flour je ising cup ama hape ci phajana mix tawraga kona gas se thagatpiyo natragadi matum tasandoine gas hana thagalagadi sumaina loire mix tawba gas thagalaga si phajana paste on na ba nang lawna bado dumaina phajana olaga otpele pigano matum tasangini natrade nang lawna sumai ngobiro aduga kimchi paste semnabagi akhoigi kainose hangam muli gajar se radish se si pikta kakthalage takhaibada nungaina ba sisu loina paste tana takhaidoine aduga chanam se manau 10 muk laure adugidi singsu manau ama laure aduga telo hapasu yaiko ado aigidi haptre horen spring onion telo manado haptorobanina aduga apple leradi apple khara hapiyo aidi apple se hapodre ado haptre su dum hawe leiragadi hapiyo sembada sumaina phajana takhairage paste tana aduga ngasai marinate tawbado sise pung 5 hours phare phajana yengone momon laura thot lawe domagi machumje haidokraga khoigi thum yam hapjangi bodo du haipetang jamthoga mase phajana drain tawthokadoine ising yaholoidoine aduna phajana sumdoga drain tawthoge aduga khoigi thumje kimchi paste sembasu da thum taste tawraga dum awat bodo hapiyo kona hoje drain tawba loire aduga ngasai rice flour angobdo sise hapage red chili se bowl amagi tangkhai mukne aduga radish kari kram yam ngasai takhai yipto dum hajalage aduga fish sauce se khoi swaida dum phangbane aduna half cup amuki chang je hapage aduga spring onion je khara chawrap soijalage khoi kimchi je makhan su lai ko
ꯑꯣꯅꯤꯌꯟ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯧꯕ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯁ ꯒꯖꯔ ꯉꯥꯛ ꯇꯧꯕ, ꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒꯦ꯫ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ, ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯦ ꯃꯁꯛꯁꯤꯁꯨ꯫ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ, ꯈꯣꯏꯍꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯨꯟ 2 ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯩꯗꯤ, ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯔꯣꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯄꯗꯤ ꯆꯤꯅꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯖꯥꯠꯅꯤ, ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯤꯅꯤ ꯍꯥꯞꯇꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯣ ꯄꯦꯁ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯃꯤ, ꯁꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯩꯁꯜꯂꯒꯦ, ꯃꯀꯥꯁꯦ ꯐꯛꯑꯒ ꯐꯖꯅ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯩꯁꯜꯂꯒꯦ꯫ ꯃꯣꯔꯣꯛꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯤꯖꯗꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯞꯄꯅꯦ, ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯠꯂꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯝꯆꯤꯁꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯀꯣ, ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯍꯤꯁꯨ ꯁꯥꯡꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯅꯦ, ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯖꯥꯠꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ꯫ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣই ꯀꯤꯝꯆꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ, ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯌꯦ, ꯌꯥꯝ ꯐꯕꯖꯥꯠꯅꯦ꯫ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯩꯁꯜꯂꯒꯦ, ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥ 1-2 ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯒ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦ꯫ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯔꯃꯦꯟꯇꯦꯠ ꯑꯣꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯖꯇ ꯊꯝꯃꯒ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏ ꯃꯆꯨꯝꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯃꯒ꯫ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯕꯨ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ꯫ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨꯀꯣ, ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯕꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ꯫